Bishop Tini Jakes to another Bishop Thanda Zulu la Exen. Nabezitha masikubingelele namhlanje kwi-motivation. Ngibingelele Mr Magic kanye nabalaleli bonke bomsakazo iVuma FM 103 ikwasa breakfast show. Sesiphinde sabuya futhi nakulolu suku namhlanje sizokhuluma nomlaleli ekhaya, omunye ulele ekhaya, omunye uphele ngamandla, omunye udikibalile, omunye into zakhe ngathi kazimlungeli, akuhlangani lutho, kodwa siyabonga ngaleli sikhathi nale motivation osinikeza yona nabalaleli ukuba sivuke siphakame. Namhlanje ngifuna ukuthi ke kumlaleli Sotobe masikhuluma naye, phakamisa umata ngoba ukhiye wokuvula umnyango wakho ungaphansi kwalo mata olele phezukwa. Baningi abantu bakhala ngabantu bekhala ngosizo bethi kabalitholi noma bethi usehlala isikhathi esingaka izinto zakhe zingamlungeli. Kodwa ke namhlanje ngifuna ukuzothi ukhiye wokuvula lo mnyango ofuna ukuyongena kuona ulele phezukwa. So ke wena funa lokhiye, ukhiye wempumelelo wakho, ukhiye wekusasa lakho, ukhiye wamandla akho, ukhiye wokunqoba kwakho, ukhiye wokuphumelela kwakho. Yonke iminyango ongangena kuyona ukhiye ongavula ngawo akusiwona ukhiye ongawuthola kumakhelwana, akuwona ukhiye ongawuthola komunye umuntu oseceleni, kodwa ukhiye ongakwazi ukuvula ngawo lo mnyango wala ufuna ukuya khona usephaketheni lakho. Noma izimo sezikushayile cinga ukhiye, ngoba ukhiye ngenzeka ukuthi usephaketheni lakho. Angithi Mr Magic ngelinye ilanga ngihambile ekhaya, umfana wami omdala ke ukade eyojima eyodlala, mayibuya akusekho umuntu ekhaya, sesihambile sonke siya kwi-prayer. Manje ke ukhiye ke sasushiye phansi komata owawusemnyango. So uma ifika kwasho ukuthi siyadelay ke enkonzweni, wafika yena singekho, kwakumakhaza kubanda kusebusika, wafike walala eduze komnyango, la iminyango kunomata esubeke khona. So sathatha ke ukhiye sawufaka phansi komata, siyitshela ukuthi uzocabanga ukuthi kungenzeka ukuthi siwufihle khona ngoba amafoni ethu ayivaliwe singatholakala. So ke manje ngifuna ke ukuthi ke umfana wami mayifika ekhaya angafici umuntu, alale emnyango, agodole, alale ayifinqe eduze komnyango ngenxa yokubanda. Ungakhohlwa mlaleli, ulambile, ukhathela, kagezile, ufuna ukungena ngaphakathi. Umayelala avele alale phezulu kwalomata esifihle ngaphansi kwawo ukhiye. So ke kuthatha isikhathi eside ukuthi sibuye ekhaya. Sho njengoba singabuyile ekhaya, yena ulambile, ukhathela, kagezile, fanele ngabe ungenile endlini. Kodwa into eyangiphatha kabuhlungu Mr Magic ile yokuthi mangimfica efofobele eduze komnyango, lo mnyango alele kuwo unomata, ngaphansi kwalomata alele kuona kunokhiye wokuvula angene ngaphakathi endlini. Kodwa uyithuke elambile, wayithola egodola, wayithola engagezile, wayithola ehlezi ngaphandle ebandelwa ngenxa yokuthi umnyango bewuvaliwe. Kodwa ke ingxaki into yangiphatha kabuhlungu ile ethi uzagodole, uze alambe, uze alale la emnyango, ukhiye wokungena ngaphakathi ubungaphansi kwalomata alele kuona. So ngithi ke namhlanje ekseni mlaleli weVuma FM ekhaya, sukuma la ulele khona, musukhomba abantu, musubalisa ngabantu ukuthi awuphumeleli njengoba osibanibani benza ukuthi nokuthi uyathakathwa, obana bangakuthanda, obana bakuvalela iminyango, obana bangakwenza ukuthi uphumelele. Ukhiye wale destiny yakho, ukhiye walomnyango ofuna ukuya kuona awukho kwenye indawo, kodwa ungaphansi kwalomata olele kuwena. Phakamisa umata bese uthola ukhiye, uyavula, uyangena, ngoba ngaphakathi la uyakhona zikhona idingo zakho oyidingayo. So ke mlalele ekhaya, into ofuna ukuba yiyo ayikho komunye umuntu, into ofuna ukuba yiyo ayikho kumakhelwane, kodwa into ofuna ukuba yiyo ikuwe uqobo. Lento oyiundermineayo, lento oyibukela phansi, lento oyibona ngathi ngeke yakusiza, iyo kanye okufihlwe kuya ithalente lakho. Njengoba silapha Mr Magic, nginesiqiniseko sokuthi isihlahlo hlezi kuso manje, ukuzukwazi ukuhlala kuso kungenxa yokuthemba ukhiye osesandeni sakho. Ngithi ke kumlaleli ekseni namhlanje, phakamisa lo mata olele kuwo, uzosithola isikhiye somnyango wakho, uzosithola isikhiye sempumelelo yakho, uzosithola isikhiye sekusasa lakho, ungene bese uyajabula, uyathokoza njengabo bonke abantu. Lo mata olele kuwo